Abaturano bagira ngu butandwegiye habaho shayi 12 z'akasheshe kandi ekimotoka eki kyabanikiraga mu Mombasa kiri kuza Kigali baitu niboreka ngu omuvugi wakyo nabaasa kuba yaba nayiruka atya akaremwa kushara koona. Zazishaye 12 naziri 12 yatarisare kugwa iza ya Isiramu niho kurebera akabenje kaberaho. Twamanyisibwa ngo driver n'omuhwezi w'ababa bari mu motoka egi bayiruka bagisigaho tababaasa kufeera omu Butandu. Kurugiro kwe accident yabaho bayataye kari kuyiraho abantu bari baza kuvera umuriro bari kwaye aho kuba bacana bari kwaye asimizo rero kuri ari no kiditaro abantu bari kuyira umuriro kabaho umuriro umuriro gwa kabiri kandi byo nabiri kusa bati kuba bakirungi kino umuntu waraferinga habwo umuriro. Aho twaza kukorera amakuru aga abari kurwanisa omuriro kuruga hari Kabale Central Police Station babano bakorekera kubasika okuraza omuriro ogwo. Gasha kwa Job namanya.